Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kaseng samula mulai pelun dari jing sokhiai sama pulie kas kunba North Eastern Hills University tiga pelong yang resmi ki tarwasha thman. Bandawa yu Vice Chancellor Pan Herchuki menta kajan miet kila late pan ai mensiam kumjuru pan ai jing kershane ki. Abakran dekla patai khubor hadiem bakila dap pan yakemdo igi dekot jongan nehusu pat kumjuru igi nangalam joka khasi students union nehu unit ki balam khamat yakani ke jingi ki uba samal ubadai presiden ulapan pau pa uni UVC ulapan hiardor yakani ke university sheshu ulaang balada ki samla hari Bangladesh gila ban pinkalai ka senjar khadar kan ne ulada UVC udang yai pen e komne Nama ban ai museum ban ai jing lang ya gini samla puli jangi ki puli ni ka school ba Nehu University da ka jingwan ka jangi kalau ba gidan ka jing sokhya bani ini sama jangi ki sha jing hangdian da ka benta kacing demand kacang ki kalong ba UVC udah kan step down no kamar balik ke down kalong ba ke pelong yang ni samla ba kinyaki kat ni ba kecakhan mentala kemba kapok si post ni dekidan ki samla ki bala ngat kacing sidom ke henry wala kataru kim simla randian iya yang ile iya kun iya syakhan na ke benta ka general welfare jang university hang ni ba kacing tu hi jang ki kembang lembang ipi mene ba ki wan hang ni aki ya kun sidom kat ni lembaga kajing support lang jang ki kenhun ki repair ki sang ki repair kunjuk na kalian kinang hikai ki staff kinang teaching staff ki buan ban aja kersan kinang hikai jang kan ni huru ki ai kajing kersan la henry parhu kolong ba UBC udai bon sotu ya kan ni kajing yakhi kajang ki uni UBC ngani thu ip udai ubrio bopen i ka tiu kajang o kolong ba umskap ya kan ni ke demand jang ki samla jang ka kuliah ni hapo Nehu University te balik ki hak pendiman da kota ba un step down kolong ba ula meslet ya ba khoi ki management ni la ka de ka academic la ka de ka administrative la ka de ka no gebenta ka ba penhirdor ya ka university kani ka de ka jing angnut ka jang samla aki bai khun mata hak sekretari jang ka Nehusu ka ba ya senrop lang ba ka PSU unit ni na po Nehu ka ba baro ki samla ki snok tilang na ka benta ka de ka jing ki jang ki kani ka wi ka appeal kolong ba uni UBC pemerintah uni Vice Chancellor Sasukla udi bersutu bahwa uhap step down kat ni kecing ki jengki udang yai pen teriang lada usmo ba kan ni kecing ki jengki kadang kalau kom mentoi udi memperkat ngai ban ba kecing duk jeng mentoi ke dia kecela ke jengi hi kecing samla ku dia ke jengi pi kadang kolong ba nak tang nak kadang jeng uni ui beriu kalau kolong ya kecing duk nang ya ka bagi kelas war khoi lahap sange swa gidan tang katu kan ni ki kam ki bagi de ban le ki haban le application mi kejengkit ni dia ailat hiru punya trail ke jangkam hari UBC bom sim la perkhat memang tak kejeng ha jang state ke jongi kejeng ha di samla ke jongi uya udang yai pen triang uni UBC ngani thu pi ha ke jaka bo umtenti ke ni university upen hak pan ke university pi karang jeng ke ni hu menta ke poisa atrai do hadu ke basis patam karang jengka mensua hak wiwi ki por ke bagi wiwi ki Vice Chancellor karang jengka ke poya ki rupo sanpo kumta akan kakun kategori jengka ke bagi yang hak kerja bagi university apa ke India hi berkuai reda ke jenguan jeng ni UBC meminta ke jenguan jeng University Sukla ke pelong ya ke university bukan hak menjerai ini diberi kim perkhat nak beta ke jeng ha jeng ke university ki perkhat betang nak beta ke jeng mentoi le dia tang nak beta ke jeng mentoi ke ba udon ke jeng anur ke ban hak ban ke university kani kui ka appeal kelong ba udi ban sutu lada kini kisamla menta ke yang hit ke ti ke bejai ke ba kelong ba lada kini kisamla kimi ki yai rahem kan ni ke kun ke chongki lada kini ki samla ki warak ke jingkala kolong ba kin wan thom da ka bor pa kini ke jingle jong bisi ka wei ko banga so ban am ka message udi ban sutu sai ba lada ki samla hapo di Bangladesh ila kan kala ki sensar ka ya ka sensar ka khadar ya ka jing sensar don bor kan EU kini ki samla da udi da kini guru bakin le kumta lada uni udang yai pen ta kini ke jing kerpan ke jingi ke jing apil ke jingi ni kentur jor dia bisi sukla udi ban her suki mardor na kini ke pus nang ba akan warak ke jing kala ya kini university ni kum kisama da kusna molan
ngi paling wan ba support ni kalong ba akidan bun ba sama na pok sna molai kidan bun ba sama la jeng kasi jengi yang kepri henyu tren kin nang ta kiwi pagi jai benrio agiwan bani snok tilang kene kepor romta niru ngi ai sim lang komta na marba angi i bakasak ki samla ki kelawi jai benrio lara ki samla ki kio ka puli ka puthi lara ka university ke badan ko jala ka jengi lara ka university ke badan ko sna molai jengi ka her ka bumut ki samla jengi rukin her tengim kwa ya kata ni kwa baka jala jengi kan kio saprang agi benta ko fer lemba ka jengdan jengi ki samla lara ki samla trai mulut ki kio kardan puli kio kon penya itu maki ya ki kam ki jam fer kio kon penya maki ya harus ke fer haki department fer lani haki school pa lani haki college lani haki school kumta terter tekani kede kejeng kerpat yang sisien bau bisi sukla udah ban her mardor buat penlong ya kene kejeng hi jengki bahkan jiab yang kejeng pelu kumba jia haka kabalan jia hang tiapo di Bangladesh kene kede kejeng kerpat kejengi bau bebon sutu ya kene kebenta takat ni kalian kejengi nak kalian sesuatu ni ai ka strong support ni ai ka jeng relang bahkan ni kenhun nang bahkan langlah bentrek kemahan demta kejeng haji samla kuliah akan ni kejelang kejengi